No, ngiyakuzwa lapho ubhekeni mfowethu ubhadlane namabhandishi lapho kuyaphileka ka-travel. Mase kuzoba umnewethu la isihluthu lesakwakhuzwayo mfowethu kuyaphileka lapho. Sikhove simaphiko phiko. Eshe lapho. Esimehla bovu. Mr. Zwana kuyaphileka. Nondlovu lo ubaba wala ku TikTok olahli. Sanibonani bafowethu ngane zakwethu. Cha, bafowethu ngicabanga ukuthi ngathini mina ngiyadideka abantu masebehlezi bedinwe kangako ukuthi angisazi ukuthi sekumayelana nani masekuhlezi masebehlezi abantu bedinwe kangako ngazo sonke isikhathi abantu bahlezi engathi bengathola something abazovuka ulaka kuyo kusatshiswane kusongelwane ko TikTok kwenzeke yonke lento ke bafuthu ngikhuzile ngicabanga ukuthi uWatraman njengoba devula ipanel nje ngikhuzile futhi kusola even kuthanga bengibhizi ngikhuza indaba yakho ukuthi akukwazi ukuthi kuthuka abantu abadala ngiyachaza ngendlela ebengichaza ngayo kodwa egcina kosuku akukwazi ukuthi singaqoqozela indaba ukuthi kufanele kuthuka abantu abafana noBaba Anda Msweli noBaba uThwala ufuka njalo kanjalo so bafuthu mina into engayisho ukuthi hayi manje ma ukuthi sineyinkinga noma sinemthwalo esesindayo mhlawumbe personally sabantu ngicabanga ukuthi ake sisondele kubantu abaseduzane nathi mhlawumbe bayokwazi ukusisiza asikwazi ukuba neenge engaka bafowethu kancane kancane kufanele kuhlezi kukhuzo kancane kufanele kuhlezi kukhuzo ma ukhona umuntu onenkinga naye ke yini uvela ungamdubuliye ngoba phela unawo amandla okubulala umuntu yini vele ngahlangana nihlubane ngequpha ngoba phela nawo amandla ukuthi ningahlubana ngequpha kancane kohlezi kukhuzwa abantu behlezi ungaspenda yazi bathi idatha imali yedatha engispenda inyanga nenyanga singaspenda imali yedatha for ukuthi ngaso sonke isikhathi fanele ngene ku TikTok kusatshiswane kusongelwane kwashaya no bafethu come on